Alergija i intolerancija na hranu su dva različita stanja koje imaju sličnu simptomatologiju. Alergije na hranu su imunološki posredovane specifične preosetljivosti organizma na pojedine namirnice, nastaju brzo nakon unosa namirnice koja se ponaša kao alergen i antigen i mogu biti često životno ugrožavajuće. 90% nutritivnih alergija uzrokovano je kravljim mlekom, belancetom jajeta, zatim orašastim plodovima, kikirikijem, sojom, ribom, morskim plodovima, medom, jagodama, kivijem, celerom, šargarepom. Faktori rizika koji će doprineti razvoju nutritivnih alergija u kasnijoj životnoj dobi su mlečne formule koje se koriste u najranijem uzrastu i jedan hronični nedostatak vitamina D. Intolerancija na hranu predstavlja nepodnošenje pojedinih sastojaka koji se nalaze u namirnicama, a prouzrokovana je ili nedostatkom pojedinih enzima koji učestvuju u varenju hrane ili smanjenom aktivnošću samih enzima ili prosto sindromom propusnih creva. Intolerancija na hranu nikada neće dovesti do burne reakcije koja je životno ugrožavajuća, ali će vremenom svakako uništiti mikrobiom creva i predstavljati rizik za razvoj autoimunih bolesti. Jedna opšta preporuka bi bila za ljude koji pate od nutritivnih alergija ili intolerancija da zamene samu namirnicu nekom drugom namirnicom iz iste grupe, da smanje njen unos ili da je prosto eliminišu iz upotrebe, a preporuka kao mera prevencije bi bila osnaživanje dojenja, zatim pridržavanja kalendara unosa namirnica u najranijem dečijem uzrastu i izlaganje tela suncu što više, što češće, posebno u letnjim mesecima.